Lakhipuronline puthokchaba February ki tang mari nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroipa Pao. Retired Senior SP amadi Socio-Political Commentator Posangbam Sunamani Bujiribam da taram nokre. Ritam Soibam ki short film The Girls with Butterfly Earrings Silchar da ngarang release daukre. Silchar Silong lambi ki Sonapur da lebakin thabagi thodokna gari chathok sa sindapan bo oire. BJP luchingba Lal Krishna Advani da Bharat ki khwaidagi wanglaba Civilian Award Bharat Ratna pitune kai khumnaragani amasung Relief camp ki mahiroi singdagi admission fee lawdanaba Manipur ki mahiroi lup tarukna thadorok pacherolamada hairi. Hauzik mapungoi bapau tabirasi. Ngarang nungtil Liching Jiri Manipur na sinduna Kasturba Government Girls High School ki hall da sagnairaba retired Senior Superintendent of Police amadi Socio-Political Commentator oiriba Posangbam Sunamanibu taramna okre. Thauramasida retired Senior Superintendent of Police amadi Socio-Political Commentator Posangbam Sunamani Singh Liching Jiri ki President W. Dinesh Meitai K. Khumanjao Meitai President Ichel Club Dibong amadi E. Torun Kumar Retired Assistant Commissioner Custom and Central Excise na mathang sidna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina daista phamki. Thauramga mari leinana hauzik jiribam gi miyam gi thengnariba awa nungai amadi Manipur gi matangda khananaina duna thauramasi loisinki. Samna harigla pri marai ka so haini karas slang voice da like chat na kana Manipur kana haini room jina kana bodi kunina mahamari so haini ala mata juda apoi se chaninge thangai tadra lapuma ka nabini thumoro ka na so ko ni irul daga cha hinga ko wadu di hinga ya roi koi mapan chat ka ja dei apoi na kosum sabin la chaba obikna kana Lakhipur gi bayang pun mute silajadra kai pun property gi Lakhipur gi municipality commission nagi kai chairman gi bani ma ko hamil elbow apa me sene gi lai hai di person gi ki ati sagi gi lai me lai gi mai gi na tu from the church gi hai kana ni isho tu na sena jalo monan shivatare nangi namana par bechana chapun mokna kulu chat wo kaitna kursi change Ritam Soibam na direction piduna puthokpa documentary short film The Girls with Butterfly Earrings ngarang February ki tang ahumda Silchar Gandhi Bhavan da release tawkre. Saknairaba social activist Dr. Maimom Santi Kumar na maira chukatuna thauramadu haudokhi. Thauramda Somor Luang Dr. Soibam Haridas na chingba miyoi singna wangangki. Film and television da degree loiraba Soibam Ritam na mahaki ahanba oina puthokpa The Girls with Butterfly Earrings hainming thonba film asida Manipuri culture amadi tradition ga ancient European culture ga mari leina handuna city da leiruba artist amana khungangi phajabada ngaujaba adu utli. Film asida Sudip Moirangthem, Linthoi Ngambi, Susmita, Sanjana, Dr. Santi Kumar, Asmita Sharma, Saurabh Singha, Amadi Haitombi Singha na saktam langli. Thauram asida Dr. Maimom Santi Kumar na wapong piraduna haikibada. Film asida acting tobagi kudong chaba phangbasi film yengloruba matungda chauthok chaba phawi. Maramdi film asida yamna thak wangba makhalgi screenplay sound effect asi urubada Assam gi lemai dagisu yamna mating leiba film gi lamda akhoi gi director ama pokle haibada haiman ba thokloi haiki. Here for a couple of days and the unit has been so quick. So I will pay to move this before I come. I hope the event will be a big success. And thank you for stopping by. Yeah, this is a good question. Asiki khwaidagi mapung oiba power of attraction nasi Ritam Soibam nasi mana director no oiraga short film ama puthokpa
amadi haida short film adu release tawduna maya mama puthokon ngambase mahabu kokpa oja mani kumar amadi madam renuka tanatana ai samaksu manangkal tawi ai sujamna chawthuk seni ngai oiba mi ku pamane haigeri khairam jari ai himing ritam soibam kawi ai Clement television the graduate tawjarabani last year ado ai gi ahanba short film am sajare asigi ming the girl with a butterfly earring film sigi theme asi art and culture and romance haidoni masida aina akoi meitei gi culture ga european mapan gi culture ga thaina gi adu do mix tawna ba try tawbani mayam film sida support tabi Silchar Silong lambi gi Sonapur tunnel gi manakta nong chubana maram oiraga ngarang thangje gi ayuk tagi hauduna laibak kintabagi thodokna gari chatok chasinda apan ba oire masina maram oiraga tunnel gi maige animakta lambi da gari kaya maram panduna leire pawasi iba phawbada gari chatpa yadana leire hairi laibak asigi home minister amadi deputy prime minister oiramba BJP luchingba Lal Krishna Advani da भारत की ख्वाइदगी वांगलबा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न पीदुनै कायखुमनरगनी वाफम असि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना सोशल मीडिया दा थंगलकपा वारोलमदा फुंगदोरखिबनी ममांग चहिगी मेगी तांग अहुमगी मतुंगदगी ओइरकलिबा तंगदु लैतादबा फिबम असिना मरम ओइरगा युम कै मै थादोखरबा अमदी मसागी मयुम थादोक्तुना लांजेनरखिबा अमदी रिलीफ कैंप सिंग द चंगजफम लौदुना लेरिबा इमुंग कयागी महिरोय सिंग तोंगान तोंगानबा महिलोयसंग कयाना लेमना महि तमहनबगी थौरांग पाइखटलकलबसु महिलोयसंग खरददी फी थीदबा यारोय हाइबगी वाफम अमदी महिरोय सिंगदगी एडमिशन फी लौननबा होनबगी थौंग मखाताना तौबिदनबा महिरोय लुप तरुकना मरि लेनबा महिलोयसंग सिंगी मफमदा थमजरी हाइना महिरोय लुप तरुक असिगी प्रेसिडेंट सिंगना खुदेक पिदुना थादोरकपा जेरोल अमदा हाइरे जेरोल असिना मखा तारदुना हाइ लानगी चैथेंग नंगदुना लांजेनरिबा इमुंगी महिरोय सिंगदगी एडमिशन फी नत्रगा ट्यूशन फी लौबा हाइबसी मियोबा खुनाइगी चटनालोन चटकी वांग मदनी मरमदुना लांजेनरकलिबा महिरोय सिंगना महिमसिंग तंबदा मखल अमदगी सेनफम महिरोय सिंगदगी लौबिगनु अमरोमदा कैथोलिक एजुकेशनल सोसाइटी की मखादा लेरिबा महिलोय सिंग यावना लमदमसिदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा महिलोय सिंग खुदिंगमकना चथरिबा एडमिशन की मवंगदा लांजेनरकबा महिरोय सिंगी दमक सीट खरा खाकपिदुना मखोयबु लेमना महिमसिंग तंबा फंगनबिनबा अमदी लांजेनरकबा महिरोय सिंगना एडमिशन तौबा लाकपा मतमदा एडमिशन सीट लेत्रे हाइदुना मखोयबु मिंग चनबा फंगनदबगी थौंग तौबिदनबा महिरोय लुप तरुकना बरि लेनबा खुदिंगमकी मफमदा खंगलगले नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलेन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरुबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापीना लायंग याहले लायंग असिना हिदाक अमता याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंबु मथौ निंगथिना पांथोकहंदुना ई तोंगता लेरंबा अमोटपा सिंग सेंगदोकपा ngamalle amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankhadhanduna hakchang phana thamba ngamalle मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी असigi kanaba lobbiu masimak lengsimbirago एनर्जी हीलिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिल्चर 1 नोंमाइजिंग नतबदा नुमित खुदिंगी अयुक्ति पुंग 13 नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए सर्टिफाइड मोबाइल नंबर 9435070286 Aiming nung siwaw kowe mama ay kurche obuso na tanggal pa kuwal pa ngamombe mapom siga ane suna lagu dei ngasih tanggal pa ngamme আমার নাম সুশান্ত বণিক বাসা শিলচর আঙ্গেরখারি আমার স্পন্ডাইলাইটিসের প্রবলেম ফ্যাটি লিভার আছে আরো অন্যান্য সমস্যা আছে বিগত 3 দিন থেকে আমি স্যারের এখানে ট্রিটমেন্টে আইতেছি আমার পরে অনেক মানে পার্থক্য অনেক আরাম পাইছি আমি ট্রিটমেন্টটা আগে তো এরকম পাইছি না তো স্যার একদিন অ্যাড দিছিল অ্যাড দেখে আমি তার লগে যোগাযোগ করছি এখানে ভালো তার সিস্টেম ব্যবস্থা আছে আর ট্রিটমেন্টটা যেটা মানে পার্মানেন্ট কিওর হওয়ার এটা ন্যাচারোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট ভালো ট্রিটমেন্ট এটা আমি আরাম পাইছি
अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना रिटायर्ड सीनियर एसपी अमदी सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर पोसंगबम सुनामनी बुजिरिबाम द तराम नोखरे रितम सोइबम की शॉर्ट फिल्म द गर्ल्स विथ बटरफ्लाई इयरिंग्स सिलचर द ngarang रिलीज तौखरे सिलचर सिलोंग लंबी की सोनापुर द लेबा किंथबगी थौदोकना गाड़ी चथोक ससिंदा पनबो ओइरे बीजेपी लुचिंगबा लाल कृष्ण आडवाणी द भारत की ख्वाइदगी वांगलबा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न पीदुने काई खुमनरगनी अमसुंग रिलीफ कैंप की महिरोई सिंगदगी एडमिशन फी लौदनबा मणिपुर की महिरोई लुप तरुकना थादोरक पचेरोलमदा हाइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।